بله تماشاوان هجا هم بخیراتن و شفاها آنجیوه واری دندک دورات بیکو روز به محض کر از ایرو برنامه کی زندی لگلوا پیک بینم بتایبت چی لسر یوتیوب مجارا ما ایشر یوتیوب دو کردا دا چاوت بکارانینه یوتیوبرین کرد د چه آسته دنا و جبوی چه یوتیوب جبوی وی که من خواست از برنامه کی زندی پیک بینم جاره یکم برنامه کی زندی پیک بینم یا راستی برنامه میدی ترجی تو جدایی آناش برنامه زندی تو نبو جبر اوجی برنامه این ویدیو بون نا از حز دکم بریا هر تشتی لبنرم که چند کس و افشن ورن تماشا بکن و کیه بخوازه بشتار ببه از خوازم اینه که دوی برنامه ده به آوائه که دی تفگرم کسی گو بخوازن زندی تبلی برنامه ببن از ایوانا تبلی بکم لی اگر نبوجی از بخوال سر مجارا یوتیوبه جبوی و هندک خالین گرنگ در ببرم ام پیشی بنرن که روش چیه کیه بی کیه لی و ام دیسان درجه که خواب بلا بکن جبوی کسین حیا خوشتونه داکو بهتر تماشاوان ما چه ببین هون بکارن شروعه خال جیر ویدیوی بنویسن لی تنه ین یوتیوب ده تماشا بکن جبر از برنامه زندی دی فیسبوک ده ناوشینم تنه یوتیوب ده جبر وی کجی کسین کو حز دکن دخوازن دشتار ببین دکارن بریکا یوتیوب تبلی ببین باش بوی برزن هاتی از ایشا سر مجارن گلک تایبت راوستم به تایبت وقت مگوتی یوتیوب بکاراینا یوتیوب سدمین بکاراینا یوتیوب و جبوی کردا یوتیوب چما گرنگه چما پیوسته از ویاج بوی و در ببرم براستی یوتیوب چافکانی یک آنجی کمپانی یک شرکت کی پر گرنگ جبوی قزنج کرنا پرای جیش بر وی کرد پر زیده ناخوازن دناو آلوزیا سیاسی ده دناو روشا کردایا جواکی و تبلیغوین هیده قالا پرا بکن لیبلی بطایبت جی لباکوری کردستانی وکیم دزانن جبر روشا ترکیه آبوری روشا کرداجی ده آستاکی خراب ده جبر وی که دماکو ام یوتیوب بکارتینن امین سر دخالوی گرنگ راوستن برزانم بخیراتن تماشاوان ما زیده دبن اگر هندک نگهجن افشف تماشا بکن جی دکارن صبتی سر تماشا بکن و اف ویدیو دید یوتیوب ده بمینه هون دکارن سودکی دارایی سودکی مادی جی یوتیوب ور بگرن لی پرانیا کردا نج بوی پرا یوتیوب بکارتینن جبر پیدوی و پیوستیه کی دبینن کو کاری خویه چند و هنری پیش بخن آنجی بشکی و هنره بشکی و چانده هندک تشت دوانا ده هنه دخوازم وان بر همه خود در ببرن و راوی مروین دیتر بکن جبر ویه که یوتیوبه بکارتینن لبل دماغو وی کاری دکن مصرفه دکن دماغو کاری یوتیوبه دکن وقت دچه گلک ازیت دبینن برانبری وی کدا وانا کسک تشتکی ناده بگومن بقاسی تلویزیونه که کار دکن بریانها او درفته که وکی یوتیوب تن نبو جبر وی که جی بخیر هاتون دیسان از جی بنویسم جبر وی که جی کسکی ندکاری پیوستیم خواه پیدویم خواه در ببره به شکل که خواه بگهن مروان او درفت تن نبو لی پشتی پشکتنا یوتیوب ایدی یوتیوب وکی سکتوره کی نابنتوی یا بازرگانی لحاد به طیبت چی دواری ویدیو هنده جبر به یکی کرد بهتر چالاک بون کرد ده توربنین جواکی ده بگشتی چالاکن هم ده تویتری ده هم ده فیسبوک ده هم ده
اینستاگرامê de heta di TikTokê de heta malayê Kurdan jî êdî vêgavê di nava çalakbûnekî mezin de ne. Lê ji bo me çima YouTube giring e? Niha di Instagramê de jî, di Twitterê de jî, di gelek torbendên dîtir yên civakî de dîsa peretê qezençkirinê lê belê YouTube aliyekî xwe dîtir heye. YouTube hûn dikarin wek televizyonekî tev bigerin. YouTube hûn dikarin ji xwe re filîma bikişînin. Derfetê we çi qasî kêm jî bê hûn dikarin bi rastî filîma çê bikin. Ev roj di sê kes ji we ji va temaşevanên me eger bên û bêjin were em pêk ve projeyekî çê bikin ez amade me. Em dikarin bi derfetên pir kêm bi telefonên xwe an jî bi yek du kamerayên xwe amatör em dikarin filîma çê bikin. Çima em dikarin vêya bikin? Ji ber ku xeyala vê yekê bikin beriya bi 5 salî 6 salî di nava bêderfetiyê de çawa filîm dihatine kişandin û prodüksiyona wana çê dibû lê li gorî wan demana vêgavê derfetê me bêhtir heye. Erê video çima kêm têne temaşekirin bêgoman îşev ez ê ser gelek tişta. Baxim lê eger ji we hindek bixwazin beşdarî bernamê bibin ez ê ji ware link bişînim yekser dikarin beşdar bibin ez dixwazim mêvana jî bigirim. Ev bername taybetiyekî xwe wisa hebe eger hindek bixwazin beşdarî bernamê bibin bi awayekî zindî dikarin beşdar bibin. Eger na li jêr videoyê YouTube'ê de dikarin nêrînê xwe binivîsin. Ez ê li ser sedemê kêm temaşakirina videoya rawestim. Ez ê werim wê noqteyê ez wê jî binivîsim. Belê temaşevanên hêja. Amûra di destê we de ev telefona di destê we de hûn dikarin gelek tişta pê bikin. Lê mixabin her kesek dibin tesîr û karêgeriya dewrûberê xwe de ye. Eger hûn li gundekî dijîn, eger hûn li şax û daxekî dijîn, eger hûn li bajarekî dijîn, eger hûn li welatekî Ewropa dijîn, ew karûbarê jiyanekî rojane mirova dorpêç dike û bi taybet jî rewşa aborî, rewşa malbatê mirova asê dike nahêle ku bi rastî dwarê kesane de hindek huneran xwe em derbixine derve. Rê nade vê yekê. Eger na derfetê we heye YouTube vî derfetî wekî pirekê bifikirin. Pireke di navbera we û cîhanê de lê ev pir ji bo ku hûn xwe derbibirin, ji bo ku hûn bikaribin tiştekî veguhezînine mirova pera jî didê we. Ez ne ku teşvîk dikim, ez ne ku we vedixwînim da hûn YouTube'ê bikar bînin da reklama YouTube'ê bikim. Tu peymanekî min YouTube'ê re tune heye YouTube jî min nas nake. Mijara min ne ev e lê ez vê potansiyelê vê derfetî di YouTube'ê de dibînim ku Kurd dikarin YouTube'ê bi xurtî û ji bo sûda xwe bi awayekî baş bikar bînin. Yek armanca bikaranîna YouTube'ê pêştevbirina çand û hunera Kurdî, zimanê Kurdî, müzîka Kurdî, wêjeya Kurdî, her tiştekî Kurd û kurdewariye ya duem jî dema hûn vî karî dikin hûn sûdekî darayî, sûdekî madî jî jê werbigirin. Wekî min qalavê kirî gava dîtir, bi taybet jî li pêwîstiya her insanê bi pera heye, lê belê bi taybet jî li Bakurê Kurdistanê derfetê YouTube'ê û derfetê kişandina videoya li gorî yê me van mirovên li Ewropa gelekî zêdetir e. Derfetê wê derê zêdetir e ku YouTube'ê bikar bînin ya rastî. Ez ê sedemê wê jî vekim ji were. Ez bi vê destpêkirinê ve hêdî temaşevanên me jî zêde dibin. Bi vê destpêkirinên me ez dixwazim biborin ez di grupekî me êdî tir de jî heye dûra de jî belav bikim êdî da ku baştir pê bihesin dibe ku pêwîstiya mirovan pê hebe. Baş. Belê berêzan eger kesek li nav ême hebe be kurmancî tê negê min detwanim tozekî ji be Kurdî xweman qise bikim. Bexêr bên be ser çaw em şew li ser giringî û pêwîstî YouTube bikarhênanî YouTube û
وەکی تریش سوودمەندی یوتوب چیە لەسەر ئەم خاڵانە دۆستن ئەگەر ئێوە تێنەگەن تکایە لە خوارەوە بنووسن من بە توانای خۆم وەڵامی ئێوە دەدەم بەخێر بێن بەێ ڕێزان ئەم بەردەوام بکن خاڵی یەکەم چما یوتوب خاڵە یەکەم ئەڤە ئەزر سەرڤیانێکی ڕاوەستم چمانە تشتێکی دی نەها گەلک کورد فەیسبوکژی بکارتێنن ڤیدیۆ خۆ فەیسبوکێدە بەلاو دکن و گەلک ڤیدیۆ هەنە 100,000 تەماشەوانێن واناژی هەنە چما بکێرنایە چما تو سوودا وێنا تونە فەیسبوک ژی فونکسیۆنا خۆ عالیە خۆی پەرا هەیە لێبەلێ وەکی یوتوبێرە حەتمی نەژبەرەیەکی ئەس فەیسبوکێ پێشنیار ناک دوێ ناوبەرێدا ئەس چایە خۆ بدارچینێژی داگرم چای tiştekî lüks nebînin ne tiştekî lükse çay her malê de heye ez bawerim em pêk ve çaya xwe xwin bixêr bên çanda Kurdan ez link bişênim ji we re hûn dikarin beşdar bibin Am link belav kir mi dirêjek belav kir kesên ku bixwazin xwişk û birayên ku bixwazin beşdar bibin dikaye vê linkê bitirkînin û werin em hevdûra li ser vê mijarê biafin belê Facebookê de vê gavê tu sûdmendiyek tune tu fêdeyek tune zêde ecibandin zêde temaşevan di Facebookê de tiştekî nadê we vîdyoya we pêş naxê Kurdî pêş naxê ji ber ku her kesek di vî alî de xwedî vê eziyetê an jî xwedî vê derfetê taybetiyekî wê tune ye hûn pê eziyet nabînin hûn vîdyokê pê re mijûl nabin hûn qepak jêr çê nakin hûn efekta naxinê de hûn montaja wêne nakin ji ber vê yekê jî tu sûdekî wêna tune çanda Kurdan keko tu bixêr hatî Mikrofonata dengê çawa ye deng nayê mi mikrofonata kar dikê temaşevanên me deng tê gelo keko dengê te nayê mixabin dengê te nayê cemin vekiriye deng kesên ku temaşe dikin bînerên hêja gelo dengê çanda Kurda tê kekê Mihemed bixêr hatî dikin bînerên hêja gelo dengê çanda Kurda tê kekê Mihemed tu beşdar bûyî bes ewa te tune kamera te tune kesên bixwazin beşdar bibin keremkin li ser mijara YouTubeê em îşev daxifin û vênaqî bernameyekî taybetekî bixwaze zindî beşdar bê dikarê tevlî bibê ez di wê navberê de jî mijarê berdewam bikim belê hêjayan sûda Facebookê tune ye me ev gotibû giranî û ew qas eziyeta hûn dikişênin derbasî YouTubeê bikin ji bo ku YouTube ji we re mayende tiştekî bicî bêhlê hûn bikarin sûdekî dareyî jî jê werbigirin keko ka dîsa mikrofona xwe test bike Na deng tê niha dengê te tê tu bixêr hatî zor spas nafê dibê na çûme ser mobaylê li ser kompîterê naşorê belê tu bixwe qenala te YouTubeê heye an na belê qenalam heye û niha jî çaleka çalake çi navê wêna çi bû navê çanda Kurdan e çanda Kurdan çend abonê te hene nêzî 6,000 û nîva ye tişkengî ve vî karî dike wala em nêzî 10 salin lêbelê çend cara hesabêm hate girtin êdî ev 2 salin ez çalekim tecrübe te jî min zêdetir e ez bername dewrî te bikim û ez derkevim
Estağfurullah. Naçma yani. Çanda kurda kazı çava bilim az normal nüvisi Bele çanda nivîsê jî dikarî bibînî. çanda kurdan iş folklor dibêje eva. Belê. Ha tamam. Az şaşeyci bela bikim bila herkes bibîne em ê vîrengî berdewam bikin. Niha te kanala xwe abone xwe çawa pêşxistin? Di serî de min ji hevalan re rê kir û paşê jî min li ser çîrokên Kurdî min li ser beşa gelnasiyê xwendibû û min çîrok dabûn hevdû. Min got ez vê çima ez nakim kanalê de û de hevalê min jî pêsk û dê bigirin. Paşê min avet kanalê û hat temaşekirin. Min dît ku bala kesan dikişînê min jî got ez bidomînim. Belê. Te saetê xwe temam kirine tu vêga vê ji YouTubeê tu pereyî werdigirî an na? Belê belê ez pera werdigirim û zû dêjiyim. Belê. Baş e tu ez ji bo temaşevanên me baş jê stûd werbigirin. Te herî zêde di kîja vîdyoya de pera digirî? Herî zêde vîdeoyên ku ez amade dikim li ser çandê mesela carna li ser efsaneyan carna li ser destanan tiştan amade dikim li ser vê ez li pera sênim û li ser çîrokan. Ser bêhtirî xwe çîrokin mane? Belê çîrok û carna li ser destanan carna li ser efsaneyan disekidim û carna tê guhartin wek ez diçim cam pîr û kalan deng û qeytkirîn hebe ez wa dibînim an jî yê ku hevan bişînin ez wa perve dikim. Dest xweş. Zor spasî maliya be. Tu bi xwe vîdyoyê xwe amade dikî an kesik arî te dikî? Belê belê ez bi xwe amade dikim. Yekemîn min nizanîbû wek slayta min amade dikir vê paşê hevalekî min hebû ez hînî vîdyoa kirim ya edîtoriyê na ez bi xwe amade dikim. Belê belê. Tu ji bo bername ji bo amadekirina qepaxa tu qepaxê xwe bi xwe çê dikî? Bergê vîdyo. Tu Gelek herî ez çê dikim. hinek jî bê qepaxin ez bawerim an? Belê hinek jê bê qepaxin ji ber ku karêm heye wextê min jî tune tişta rastî di vir de jî zeh pirekî zêde nasînim ez nagîjim. Belê belê. Baş e tu di demê dawî de niha ez vê sala taliyê bêjim. Here qezancikirina YouTubeê kêm e an ji berî zêdetir in di kanala te de dibêjim? Ya min ya pere qizinçkirinê ev dehêvin vebûye Hete diheyve tenê vebûye. pêşî vebûyî bû paşê dîsa hate girtin ji ber ku şert û mercê YouTubeê hatin guhartin Belê vîdyonek kevin hebûn ew qebûl nekirin belê. ev dehêvin vebûye heyvadî nêzîkî 200-300 lîreyê Tirkî pere ji min re şane lê belê her çiqa çê zêde dibe niha Belê. nêzîkî 300 gelemperî 300 lîreyê wa qizinç dikê. 300 lirayê Tirkî. Erê Te dizanî got piçekî vîdyoya berê vîdyo henekî bide Ewropa te bêhtir pera qizinçkî dizanî ne? ez ê vê çawa çê bikim? Yani niha mesela niha tu tivane va tişta ile ji min çêtir dizanî lê dîsa jî ez azmûna xwe bêjim. Ez bi xwe 2007 kanala xwe vekirbû. Lê ev jî 2 meh min e, 3 meh min çalak kiriye. Yani 3 meh ez aktifim têde. Nêzîkî 75 vîdyoya çêbû. Ez vîdyoya xwe jî heta ji min tê profesyonel hazir dikim. Yani heta ji min tê. Belê diyar e. Barên me pirin, stres pir e. Ev mixabin halê me hemî Kurda ye. Ji xwe gelek jê gelek xwedanê kanala çima bêhtir peran servan vîdyoyan distînê ji bo gelekî tên temaşe kirin. Ez ê bersiva te bidim kekê Şahîn Mîtat. Niha ez li ser mantiqê YouTubeê gelekî sekirim. Ez hinekî jî vîdyoyê wanayê got nû derdikevin ji bo perwerdekirina YouTube ez wa vîdyoya elle temaşe dikim.
بإنجليزي نجي لا از ديسا جي اشخو انجليزيا متونه لا از ديسا بقاسي قوتي دجيجم از ترجمه دكم تشنا دكم لسر راد وستم هذا ازيتك بنيت تعبك بني اللي افتح باتا وقت كنت هنا كدي باشتر بكي كاري ثقتي وبرا قزن بكي فيديو كي از ميناك كي بر بسيط بدم فيديو يا من بككي ابراهيم خليل باران راه بيفينك شكر بيك اني نزيك 2700 تماشا كرنا اورجينال رسان يعني يوتيوب ده ومن لسر نافدارين كرد برنامه شكر لسر نویسکاری کرد حلیم یوسف جی برنامه یک شکر 10 دقیقه لیا منو که هجار شامل لگل ابراهیم خلیل باران نزدیک 2 ساعت یا خلیل باران دمه کی ده دلار کو نیو پرانی بو لیا حلیم یوسف 4 دلار پرانی بو سببا وینا چیه تماشاوان حلیم یوسف همیشه اروپا نه و تماشاوان خلیل باران همیشه ترکیه و باکوری کردستان آنجی باشوری کردستان نه يعني يوتيوب لغوري ولاتا پراده لغور تماشاوان ولاتا چقاسی قیمتی پری ویدری چقاس بی لغوری وینا پراده برسوا پرسا که شاهد میتانجی دورده از dedim ne sebep ne avaku pır zede te temaşa kirin pır zede temaşa kirin peranayni ki temaşadı ki jiki dere tevlid bin temaşavanın tekine ev geleki mühmen ha stran henem minak stran بمليون تماشا كنا اللي برجي ناي چما جبركو كاسيت سترانا تماشا دكن قواتاوي كريني انجي او كا بوتنسيال واي كريني تونه جبروي يوتيوب پر زده رکلام نادور انجي رکلامي گود دیویدی استاوي یا پرداينه کيما نهات مجاره کی ناوبرا كردستان و اوروبا ده بخب مجار تماشاوان انت اوروبا زده ببن و پوتنسيالا پر قزنج كرنه جيا و يه كردستان زده تربي نه از وقت گو وینات بجم از نا بجم her tiştiş boy pera am ayar bıkın. Anci hamu video kol gor pera am ayar bıkın. Na. Kare gondıkın şko karaki kurda var ya. Şko hizmet azmane kurdiya. Eğer dinav kanalaki de video ki teneji Türkiye hemi şko hatta nijmete azwe video azwe kanalı nah menav müjara xo. Çünkü kare melser zamanı kurdiya ser peşte birina çandu hünera kurdiya. Am jbo venat işteki nabejin. Le her ku vek hediyeti de bila heret tezede. Her kutve kededi kapağın videoda sadı si tesiri ser temaşa kirnet ki. Min video hana mesela video geleki girengenci le demaku az video ki basit le kapağı ki balkeştir doşinim o video behtir te temaşa kirin. Statistika az ledlerim tiji na az ledlerim kedeki pır ciddi hayat video de kanalata da. Te kedik daya u pırji aziyet bine az bağırım tümhe دو فيديو سي فيديو راحت بلاغ دكي وصافي دكي بله دو سي فيديو تا مهي راحت هنا ات بچكي لتر ديزاينا وانا تو پیش بخي و بهتر تماشاوانين تا زيده ببن والگوريو جي هاتنيا و زيده بي كيكي شاهين ميتانها از ويا اشترى بجم من دو فيديو سي فيديو لسر وكرنا قنالي و پیش برنا قنالي من دو فيديو بلاف کرنا شابو جان kanala من جیا 2007 بو اول دما هم دست بکریا دست بکا کاک شابو او کاری کو تدکی بطیبت جی کاری سرتاشی تدکاری ویناجی پیش بخی آنجی لسر کاروبارین دیتر پروژه دیتر هم کاری پیش بخی که چاندا کردن برا ناویت بخیر ناویت نپرس ناویت میجایا هجا هجا که هجا اول کانال های پیش خستیه ویجی پشتی تا کانال وکریه و پیش خستیه مجار بگومان نتنی پره ده هندوره هر یکی جمعه هنری که ام دخوازم و هنری درخن در و برنگی ویدیو به برنگی نویسید به هندک جه تنی دنویسن ای بجی هنر همه اوه و هنر خو ifade دکن لی مادم ام دکن مادم ام وقا ازیت بینم بچکی پیش بخن قپاغی تا که هجا برگی خواه بچکی دی ساده بکن بلا یک نویس بی لمازم بی از لید نرم تکست زیده هند قپاغی تا دا yani grafik ali grafik piç gidip kare peşke kanalata profesyonel bebe. Kanal bu profesyonel bu YouTube betir kıymet dedi to derdi peş. Bu tiji verzani.
Daha YouTube بله tiştî ve asta perat derbas ki YouTube edi desta veje kanalata. Dibe tamam via ev merhala testê derbas kiriye edi ez dikarim arîkariye bidme do kanalata derdixe pêş. Ez ji kanala xwe dizanim. Ev sê mehe çalaka ez lê derim videoyê me yay Kurtî TV min navê wê jî guher videoyê me êdî niha YouTube derdixe pêş. Geştina astekî dîtir ji ber wê tu divê giranî bide ser dîzaynê yani dîzayna kanala xwe tu piçekî dî biguherî tu piçekî dî pêş bixî wekî dî kanala te gelekî baş e û tişt gelekî tê de cî girtine lê aliyê dîzaynekê em dibînim ez tenê aliyê wê dîzaynekê em dibînim lê videoyê te jî min ez bawerim min videoyê te hinek temaşe kirine bêyî ku ez bizanim bêyî ku ez bizanim ya te ev ez bûma abone jî daqenet bizanim yani مالی آقا از او ده abone من tişta rastî niha mijara abona jî em ê divir de biafin Şabocan boy karê te gelekî baş e tu kanala YouTube'ê veka bira tu li Ewropayê jî kanala te baştir pêş bikevî ew kar û barên te bi taybet yê rengkirina porê jî tê îstîfadekî baş jê werbigire em ê jî îstîfade jê werbigirin eger pêwîstî bû ji bo arîkarî pêwîst kir em dikarin arîkarî bikin videoyekê bi du sê zimana parve bikî yanî aynı mijarê de dikarî bi zimanekî din parve bikî yan na video aynı mijarê de bi sê zimana tu dikarî parve bikî niha algoritmaya YouTube'ê wiha ye YouTube ez bersiva pirsakekê Sedat Eroğlu didim biburekekê hêja niha YouTube algoritmayekî xwe wiha heye YouTube car carna tu dikarî ji yek videoyê jî di du kanalê cuda de pera xezin ji bikî carna bes eger xwedanê wê videoyê kêşe dernexe boy te ji ber wê yekê ez dibêm videoyekî tu sê cara belav bikê bi zimanên cuda eger kêşe û arîşeya telîfê tune nebê ya mafê parastinê tu problem dernakevî tu dikarî videoyekî bi sê zimana belav bikî gekê Sedat yani min bi xwe ev test kiriye videoyek heman video di kanalkî dî de jî pera xezin şket kanala min de jî pera xezin dikê de problema Kurda ya profesyonelbûnê heye ji ber wê her tim rastî astengiyên evê tên kekê hêja tu derketî me bê xatir xwestin tu çûyî acaba xeta te xwe bû çi bû kêşeya Kurdaya evê heye ya profesyonelbûnê heye kekê hêja tu çûyî ji ber wê yekê jî problema telîf derdikevê muzîka bi kar tênin ez dikarim ji kekê hêja bipirsim kekê hêja tu qet problemê telîfê te jiyan kirin problemê telîfê derketin cem te qet kanala te de kanalekam dijî hebû duê de problem derketin û kanalam hate girtin ji ber ku cana wek fon muzîka wê dixwaze an jî wek muzîkekî ez baş me berê ji ber wê yekê kanalam hate girtin bêriya 2 sala hêjî 4000 abonê min hebûn û me ev nû amade kir û ji ber wê yekê pirsgirêk zaf çê dibin kesek ku hîna jî tu kêşeya jiyan dikî hîna jî problema jiyan dikî yê muzîkê na ez niha problem nakim ji ber ku ez pêşî gavez video xwe amade dikim ez tavîn me ser YouTube'ê pêşî tenê ji xwe re vekirî dihêlim û ku telîf çê nebid henûk ez parve dikim eger pêwîstiya we xwedanê kanala bi muzîka hebe ji min re bêjin ez ê ji we re arşîv bişênim muzîkê bê telîf fon dibin muzîkê ji bo helbesta dibin muzîkê ji bo çi dibin bila bin ez ê arîkarî duyalî de bidim video jenerîk pêwîst bikin ez nikarim jenerîka ji we re hazir bikim pir zêde wextê min tune lê wekî dîtir pêwîstî hebe ez dikarim arîkarî bikim niha kanala te de jî eger pêwîstiyekî te muzîka çêbû muzîkê fon ji ber ku muzîkê Kurdî bi kar neyênin yani muzîkê Kurdî sadî not û neh hemî dibin nîra mafê parastinê de ne muzîkê anonîmê klasîk jî hemî hatine parastin normalê anonîm nabine nakevine bin telîfê lê mixabin di Kurda de
هندێک سازیە موزیکی ئانۆنیم هەموو ji xwe re birine ji ber wê yekê mirov nikare موزیکی ئانۆنیم yê gelerî jî bikarbîne ji bo vêna û noxtekî dîtir jî موزیکên dîtir yê normal bikaranîn baştir e ji xwe kanalê bêhtir profesyonel dike bêhtir bostayî pêş dixe ji ber wê yekê müzik eger pêwîstî çêbû dikarin bime alîkar kekê hêjatî wek min got ez bêm yani wekî dî astengiyekî kanala de tune lê grafîk aliyê wê herî qers grafîk e ez bêm بله ji serê bixebtin yani li ser grafîkê zanî çima ez vê dibêjim ez dixwazim bi rastî tu qezenc bikê jî tiştekî ji ber ku ev kedat te nihat te herî televizyonekî de televizyonekî re vana çi bike maaşekî bidnete yani wê dinya pere bidnete eger tu televizyonekî re ev qas kar bike îcar ew derfetê me tune ew televizyonekî Kurdan hîne ku bêje were em ji bo te wê hunerata bikar bînin cemme kar bike televizyonekî wiha tune 4-5 televizyonên serekeyê Kurda hene ew jî hemû bêtirî xwe mijarê siyasî ne û ji xwe kadroyê wana tijîne yani kesekî jî wernagire ji ber wê yekê televizyona me ku em tê de kar dikin YouTube vêgavî madem em YouTube'ê de kar dikin wê çaxem piçekî dê piştgiriya hevdû bikin karin karê hevdû bişopînin û pêşî bixin ji bo vêna boî destpêkê bo grafîkê ez karim alîkariya te bikim eger tiştek pêwîst bû ez ê xweş bim û ji ber grafîkê gelo kîjan sepan başin grafîk ya bêguman herî baş Photoshop e lê Photoshop bi peraya eger dikaribê kirek bikarbîne kirek bikarbîne eger tu nikaribê ez ê alî te bikim Photoshop te dikarê tu ne mecbûrî hemûyê hîn bibe tenê ji bo ku tu karê xwe pê bike eger kompîterekî te hebe Photoshop baş eger kompîter nebe bi telefonê heta ji te werê bernameyekî basît ji xwe re peyda bike lê mesele ne tenê teknîk e jî mantıqî wêne heta ji te werê wisa pir ji reng neke yani nivîs bila balkêş bit wek niha min bergê vê videoya xwe belav kir nivîsa zindî min mezin nivîsiye ez dixwazim ku herkes vê bibîne yani di berg de tiştê got sinyala got dixwaze bide peyama got dixwaze bide ew bila mezin bê kekê Sedat Erol erê videoyekî dema tu bixwe amade bike mafê wêna parestin yê te ye ne tenê ji bo got tu bixwe amade bike ez bersiva kekê Sedat bidim eger videoyekî min îro gel kekê hêja min hevpeyvînek pêk anî kekê hêja jî di kanala xwe de belav kir min jî di kanala xwe de belav kir eger wîna berî min belav kiribe mafiyê wî ye eger min berî wî belav kiribe mafiyê min e lê ez hetanî dawa mafê xwe nekim YouTube dengê xwe nakir gelek de berade kengî min daw kir min got ev ez mafê min e ev video wê çaxê ez dikarim wê videoyê jê jî bibim ez dikarim wê videoyê rabikim jî lê videoyekî got tu di kanala xwe de bar bikî û deverketî nehat wê barkirin ew ji xwe dibê mafê te di YouTube'ê de dibê mafê te wekî dî torbenê dîtiriye civakî de ew mijarekî dûvdirêj e ewna mijarekî hiqûqiya navneteviye ji xwe belê niha kekê hêja ji bo mijara kanalê ez dikarim vêya bêjim Photoshop'ê destkarim alîkariya te bikim wekî dî jenerîka te bikar tenê qet jenerîk belê ez ser telefonê mobaylê çê dikim erê ew sepaneke ez ser wê amade dikim erê lê belê fon müzikê fonê gelekî ji min re girîng in û ez wan nabînim tişta rastî müzik ez ji te re bişênim niha ez ji te re bişênim ez çawa ji te re bişênim mesela ew ê ez bixwe karê grafîk dîzaynê dikim ji xwe ez bixwe yani awa xwe de di pişeya xwe de baş ev 10 sal zêdetir e min sertîfika wê jî wergirtiye ji ber wê ez aboneyê hindek malpera me min perê wana salane daye ji xwe û ez muzîka ji va de dikirim lê min perê wa ji xwe daye ez niha ji bo gelek kanalê Kurdî ez piştgiriyê dikim ji xwe kanalê Kurdîyê online ez jenerîkê wana videoyê wana muzîkê wana ez dişînim niha got tu karibê bi xwe videoya edîtyerim bike bi After Effects'ê an jî bi Adobe Premiere bi hindek programên profesyonel dikaribê bi xwe wana bû her ez karim ji te re jenerîka bişêrim jenerîk jî cem min hene û video jî hene mînak ez ji te re wiha bêjim em dikarin diviyal de alîkarî bidin muzîk ez ji te re bişêrim muzîkên tu bixwazê û ne îlegalin yani ev muzîkana jî hemû mafê wana ê telîfê tune problemekî wiha tune ji ber ku vebijêrk rêkê te jî pirin tu dikarî videoyê gelekî baştir amade bikî yani hem sound effect hene hem jî muzîk bixwe hene
تچ بخوازه دور ده هيا دبي الدستکارم آریکاریه بدم جبو همو قنال کردی از دکارم آریکاریه بدم اگر پیوستیه کی و پیچ بو دکارن من آگاهدار بکن مالیا و هر هبی انشالله دست بگیرم جنریک چنه که شاهین میتان جنریک چیا جنریک اوه از پیشانی تا بدم میناک د کانالا اوه ده دما ویدیو نو دست پیده که intro jî gotin ez bim jenerik lê introya jî nizanim niha vîdyoya me wê vebê venabê niha bername zindî de ne lê ew introya destpêkê jê re jenerik tê gotin Xweser TV tu bi xêr hatî ser sera ser çawa barim kekê diyaxa ez bigirim ji ber teblî hev nebê niha wek min gotî divê alî de pêwîstiyekî te çêbû tu çi muzîkê bixwazê divir de heye emeş tera bişîn wekî dî xuşk û birayên hêja pirsên wan hebin hûn dikarin bikin ez an jî kesekî bixwaze beşdar bibe niha min ji bo Kurtî TV min malperek jî çêkir vîdyoyên Kurtî TV hemiya derbasî vira jî dikim ev jî ji bo SEO baş e ji bo pêşxistina kanalê baş e yani eger hûn bixwazin profesyonel bi hostayî kanalekê çê bikin pêş bixin pêwîstiya we bi pera jî tune pir zêde pêwîstiya we bi derfetekî pir zêde jî nîne ya rastî tenê telefona destê we de bes e gelek spas kekê diyax Xweser TV belê baş e kekê hêja niha pirsekî te tiştekî dibêjî heye wekî dî na maliya ve û gelekî kêfxweş nasînewa gelek spas em ê alîkariya hevdû bikin wekî min gotî niha ez ji xwe di vê vîdyoyê de jî qala vêya bikim yani hindek Kurd belkî nav Kurdan de 10-20 kes kanalê xwe firandine yani hunermend dibin an jî gelek kesên dîtir dibin belê belê ew jî wekî got YouTube şirketeke û ditirsin ji dest wa derkeve ji ber vê yekê pir zêde naxwazin ji kesî re tiştekî jî bêjin ev e mantiqekî şaş e yani em wisa nakin me grûpekî YouTuberên Kurd vekiriye em dixwazin YouTuberên Kurd bigihîne hevdû bi çi rekê dibin kanalê wan mezin bikin yani YouTube şirketekî pir mezin e têra me hemiya dike eger em bikaribin çanda xwe derbibirin em zimanê xwe pêş bixin em dersên Kurdî bibînin em çîrokê Kurdî derbibirin kevne şoka Kurdî bêjin û di heman devê de jî em li hember vê keda xwe pere jî qezenc bikin yani ji bo vê yekê em divê kesên ku li ser YouTubeê armancekî wa hebe armanca siyasî dibe armanca çand û hunerî dibe armanca aborî dibe em ê piştgiriya wana bikin ji ber vê yekê jî bi xêr dema pêş de alîkariyek pêwîst bû tenê xeberekî bide ve em ê alîkarî bikin bira maliya ve daxwazî te heye gelo gelek spas her bijî şevat mîne baş gelekî kêfxweş bû şev baş ya te jî ser serê xêr biçî ser belê xuşk û birayên hêja em bername xwe berdewam dikin niha me kanala kekê hêja me hinekî li ser vekolan me lê nerî aliyê wê kêmasî me jê re gotin grafîk gelekî giring e eger hûn dixwazin tiştekî derbibirin YouTubeê de him bi armanca aborî jî dibe him bi armanca çand û hunerî jî dibe di serî de hûn nikarin sedî sed profesyonel pêk bînin dema beriya bi sê meha min aktif dest pê kir dema ku min dest pê kirî ez ji we re rastî bêjim ev gumlekê ser min imkanê min nebû ku ez wana biguherim ew qas imkanê min nebû ku ez teknîka xwe pêş bixim di ronahiya peyda bikim mesele ne ew e nebêjin imkanê vî insanî heye ji ber wê kanala wî heye û kanala wî pêşketiye tiştekî wisa tune ye telefona we hebe besî we ye kamera jî nepêwîst e nihayê min kamera min heye ji ber karê min î ticari kamera min heye min ekstra bi taybet ji bo YouTubeê kamera nekiriye
پێویستیەوە پێ تونە ji ber wê yekê jî tikaya çavê xwe netirsînin eger hûn hez dikin ji bo xwe an jî hunera xwe derbibirin û pêş bixin kanala xwe YouTubeê hetanî ji we tê bi sporî tevbigerin lê eger derfetê we kêm bê bi derfetê xwe kêm dest pê bikin niha ez mijarê ez ê dewam bikim kesê bixwazin zindî tevlî bibin bila kerem bikin ez carekî dîtir ragihînim dibe ku kesên nedîtibin jî hebin belê belê niha di Facebookê de videoyê ku hûn belav dikin ji bo we xisarin ji ber wê yekê jî hûn çi video destê we de hebe tenê telefon bes e belê kekê çanda Kurdan kekê hêja heman wîstaya mikrofon jî ji xwe erzanin dema ku pere we ji YouTubeê wergirtin hûn dikarin wê çaxê ji xwe re ekîpman bikirin wê çaxê jî pir zêde astengî çênabin ez dikarim pêşanî we bidim tiştê ku li pêş min dibe ku ez belê niha di kişandina videoya da teknîka videoya kalîta videoya tesîrê dîrek li ser YouTubeê dike lê ez vêna ez ê di mijarekê dîtir de qala vêna bikim an jî dawiya vê videoyê de ez ê qala vêna bikim ez dixwazim ku hûn eger îmkanê we hebe dema we jî hebe têkevin kanala Kurtî TV ez di vira de pêşanî we bidim têkevin kanala Kurtî TV di vê dirê de videoyên li ser eva playlîsta me heye di playlîsta me de videoyên li ser YouTubeê heye videoyên li ser YouTubeê hene van videoyana hûn dikarin temaşe bikin ez niha naxwazim bikim da kanal pir giran nebe li ser hînbûna YouTubeê ez niha digirim ji ber ku weşana me giran nebe kekê Şahîn bi xêratî Sağ ol xêra xwe dil te bê kekê Şahîn çawayî başî baş min sağ bê mat baş bê çawê spas her bijî sağ bê spas tişkûdê em peyda kirin tişkî derê hatî te em ji ku dê dîtin Xwedê nizanim min berînha berî fetrekî min tu dîtibû û dîsa nema videoyê te ji mir derket nizanim ez gelek kanal abone dikim lê berînha sê çar heftiye dîsa min intervîweka te dît bi hunermendeka Kurd re dibêjim معنی اون ها خویا اون ها سر افون ارمندان هذا يكون من او جديد من چندك ديديتن كيفام جلش كار هذا جرابين بيم ديسا من سيرا جلا فيديو يتاكر سر هاف وجه هديج مرا درت يدن حاله خو يعني بي از كم kanalات da وبخاج مر پیشنیار بیم بله شما من ناوی کانال گوهرت بلکی جبرویجی اون داو به çünkü beri tane agiri soran bu me pişra mekre Kurtî TV me navekî kurdawarî lêkir navê Kurdayê kevin me lêkir me logo jî guher dibe ku ji ber wê pişekî pêş çava hûn daw Kurtî TV belkî ber wê ki guhertina nav belkî min nedît nav belkî navê te mabet serê me de agirî mabet serê me de bî Kurtî dîm lê nenhetiye belê kanala te heye ya YouTubeê خودی نه کانالم نینم جانا تشتی ولی همام ویدیو نه کرد شوام بلاف دکرن بس من ها سکنان دیم همیچ اشتراک کرده. نیت هی کانال یوتیوب بکیا؟ نیت من اگر تا ویدیو کشانده من و تا بلاف کربن دمکی و چاخی اوقات پیره هی یعنی بچکی میلات سر هی. از وەک ئەبژم نەنیەتانیەت لێم دەهەبیم جا نەسەری خۆدەم دوگات شتێکی ئەس بخەلکێرە بشتغلم ئینتەرڤیوە بۆ وار بکەم پرساژ وار ژوا بکەم چماتە نەکرد چماتە دەوام نەکرد خۆدە هینکی وەک ترسێکیە وەک وەلەگەلکی باوەریان من ئەبژم وەک چیە وەک ترسێکی بێ باوەریکی هەمە مەسەن ئەس شتا چێکم خەلک نەبینن هۆ پچکی وێلێ پێ ڤیدیۆ دەینێ هەل بدێ و تکە سەیرێ نەکێ تەماشا نەکێ یا یەکەم زمانێ te xweşe zimanê Kurdî Kurdiya te baş e ya duyem reng û dengê te baş e ji bo vîdyoya ji ber wê qet xwe netirsêne yanî te
دەمات دەست پێ بکەی وێ بێ تەماشاکردنێ سەبەبێ وێ ناژی شتەرە بێژم divê demê de ew piranî kesên ku kanalê vîdyoyê YouTubeê birê ve dibin televizyona ve dikin bernamê zindî çê dikin hemî kalin genç kêmin genç wekî te difikirin divê em çêkin bila baş bê bila pir baş bê bila ji ber ku pir baş jî bê nevêrin yani bila tiştekî pir bispor bê lê ê kal wisa nafikirin divê fikrê me gelekî baş ha ve em gelek insanê kurin ji ber wê yekê derdkevine pêş kamerayê û daxibin kî goder dike kî goder neke pir nemim yani ji bo wana ji ber vê ew bêhtirî xwe ê kal di pêş dene rastî kekê Sedat Eroğlu ez ê bibûre bira navê te çi bû Şahîn rast e ne navê te rast e belê navim rast kekê Şahîn bûre ez bersiva kekê Sedat bidim evna diva videoyê minî li ser YouTubeê de mi bersiva wana daye 4000 saat û 1000 abone pêwîstin YouTubeê evna beriya demekê ev şert danî pêşiya her kesekî ji bo ku êdî kesê ku karê YouTubeê bikin bila kedekê bidin bila hinekî eziyetê bibînin lê ev qonaxa hemaltiyê ye dema hûn va 4000 saata bixwazin temam bikin û vî 1000 aboneyî dixwazin temam bikin hûn xizmetekî ji YouTubeê re dikin xizmetekî belaş hûn dikin ji YouTubeê re ji ber vê yekê ev merhelekî hemaltiyê ye îcer Kurdê me jî yani em Kurd bi giştî wisa ne piçekî em çi qasî nav îlegalîtê de mezin bûbin û di nav dewletên jêrdest em çi qasî bi hebûna xwe ve îlegalin jî lê gotên mijara tiştên resmî em ji îlegalbûnê direvin dema hûn bixwazin saetê xwe temam bikin her bir kompîterekî we hebe hûn dikarin di kompîtera xwe de jî bi vî rengî 10-15 birov sera bi hevdûre vekin 5 birov serî bi hevdûre vekin û kanala xwe vekin vîdyoyê xwe vekin ev dîsa ji were saet têne jimartin YouTube vana qebûl dike çünkü hûn di qonaxa testê de ne dema hûn di asta testê de hûn bi çi rengî saetê xwe temam dikin bikin YouTube ji bo tiştekî nabêje ev ne îlegal e lê wextê ku we saetê xwe temam kirin hûn ketina qonaxa pereqezançkirine YouTube vê na qebûl nake YouTube dibêje temam li ser IP'ya te ez ê carekê qebûl bikim ji ber vê yekê kekê Sedat saetê xwe hûn bi çi rengî temam dikin bikin ew ne giringe ya mühim ku hûn saetê xwe temam bikin îniha keça min diçe dibistanê dibê gelek dersên bi zehmet ez bêm keça min ez ê ji te re mîkrofonekî bênim ji dûr ve ez ê kopî bidme te ya mühim tu yê kaxezê bistênî neala lê bibare ji xwe tiştekî te naelmînin hema tu yê dersê derbas ke kaxeza xwe werbigire tiştekî diş te re nepêwîst e bi rastî jî wisa ye yani divê dinyayê de her insan bi keda xwe ji xwe dielmê tişta lê eger pêwîstî bi derbaskirina merheleyekê hebe hûn bi çi rekê derbas dikin bikin ew ne mühim e YouTube jî bi heman şeklî ye ez li vê derê ez Opera ve dikim ez Internet Explorer ve dikim ez Chrome ve dikim û li vê lêyekê dî jî hezwê jî ve dikim û Firefox jî heye ez Firefox jî ve dikim û ez bi hemiya vîdyoyê xwe ve dikim wê çaxê li ser IP rojê 5 caran qebûl dikine kekê hêja dema qonaxa reklamê nehatibê hemiya qebûl dike lê eger dema qonaxa reklamê hatibê dûr de piçekî problem derdixe YouTube û rêkekî dî jî heye rêkekî dî ku hûn bi pera abonê xwe çê bikin me alîkariya gelek biradera jî kiriye ev ne karekî îlegal ez dîsa ji we re bêjim eger merhela ew ê ya testê we derbas kiribê wê çaxê kanala we mezin dibe YouTube vîdyo we derdixe pêş lê ew merhele carna jî salekê dewam dike hûn salekê ji bo YouTubeê vala kar dikin ji bo zengîna bi $400 ji bo feqîra jî bi $250 abone û saeta em difroşin yani ez resmî ji we re dibêjim ez di vî alî de gelek xuşk û birayên me yê ku kanalê we heyî bêguman li welê dijîn me wekî piştgirî bê pere abonê wana û saetê wana temam kirine ev ji bo piştgiriye ne mejarekî ticariye şaş fêm nekin ez wa pere ji xwe re nagirim ji xwe ez masrefê YouTubeê dikim me tu pere ji YouTubeê qezej nekirine mexseda min xizmeteke ji bo YouTuberê Kurd ji bo çand û hunera Kurdî
جبر وی که سداد اگر آستنگی کی پر جدی چه بو کانال کی اوروپا یا برادر کی امی پراجوی بستنن و امی کانال تجی پی درباس بکن یا مهم کو اف قناخ درباس ببین شونا اون شش ماه پیرا مجول ببن ساله که پیرا مجول ببن ساعت خود تمام بکن ویدیو چه بکن ویدیو دوون حاضر بکن شو شونا اون اوقاسی پیر مجول ببن دنابا دم هذا قنال خود درباس بکن بلا بگیجه آستا رکلامی و هر ویدیوی که وقتی بلا جورا پرا بینه جبر وی که اگر پیوستیه که ویرنگی چه بوجی ما آگاهدار بکن اما آریکاری بکن نه اول نتشتکی ایلگاله دیسته جوار ببیجم یوتیوب به هر شکلی قبول دکه یا مهم کتوی خوناخه درباس بکه اجبر وی که آنها پری ترکی کتیه و پری ترکی تقیمته که خود نمایه امنها رابن جکرده که باکر را بیجن برا جبوی کت قنالا خود پیش بخیر $200 پره جبوی ترکی گلک پره لجبوی یکی اوروپا نگلک پره €300 پره بده قناله نپره دما گو €300 دا قناله هم کارن 3 قنالا پیچه بکن yani ezva pere bixwe nagirim şaştê negêjin lê ê ku vî karî dikin hene Hindistan milyarek û nîv insanin yani Hindistan bi $100 em karin sê qanala pê bidine çêkirinê hemû zindî temaşe dikin û saetê û di nava 10 heftiya de tije dikin ji xwe hejmara insana zêde ji ber wê jî qet problem nîne û ew jî di van mijara de gelek çalakin tenê Kurdê me biçekî bi tirs nêzîkî mijara dibin ji ber wê min ev kanala YouTuberên Kurd vekiriye gruba YouTuberên Kurd da ku em bikaribin bi rastî va tişta pêş bixin 100,000 Bangladeşî 100,000 kes ketine grubekî tenê ji bo pêşxistina kanala dema ku ji wara abone lazim dikin di nava rojekê de 1000 kes dibine abone dema ku ji wara saet lazim dikin mezînê heftiyekî de saetê xwe temam kirin 4000 saet xilas 100,000 kes di grubê de ye hejmara wa ji bo zêde ye û her roj her yekî 5 kanala ve dike kanalê لیستیکا ودکن و دنیا پرجه قزانج دکن نه از بروید بجم که شاهین خانه ترسینا تو باشی یعنی تو بانگلادشی و تو هندستانیا ببینه تی عجب ببینه یعنی تلید مزنی کانالا لیستیکا وکرنه یا از بجم کرده اون دگوند جیان دکن یا هر مریشکا بگرن هر علوکا بگرن ویدیو بابش نه یوتیوب پیوستیا ما عملی مزنن حیران علوک لوردینن یعنی حقیقه بریا علوکا کریا علوکا ویدیو علوکا بگرم بابش نه یوتیوب کسی ببینا ضرر نبینه نه حوجه اون هر استودیو آوا بکن هر شواره بکالو پیره واسکا کارش شواره هف پیوینا چه بکن بابش نه یوتیوب نباش نه فیسبوک تخیرا فیسبوک جواره تونه نباش نه اینستاگرام یوتیوب بخوا تماشاوانن گوش تیک توک ته پراناده مثلا پرازیده نده ایرو ویدیو من از د تیک توک ده لینکای بلا بکم ایگوش تیک توک تماشا دکن زیده جمره پرا نان ویسه چونکی یوتیوب دزانه ایگو بهتر ده تیک توک ده اکتیو به پرا بریکاوی ده نینن یوتیوب وینا دزانه شو یوتیوب لگوری وی پرا ده یوتیوب وقتی ایگو دبینه جو واتساپ تماشا وان هاتنا پری وانا زیده تر حساب دکی ده استاتستیکا ده هنه یعنی اگر کمپیوترها پر گران نبه جبر کو دوشانه دمه از دکارم واجب پیشانی و بدم. ده استاتستیکا ده دهجمار بیجا ده پیشان ده یوتیوب. یعنی جبر ویه که Kurd buna bıçaki gibi cesaret buyrek bin. Kanalı şu YouTube 5 kanala bakın. Yani 5 kanala ki zaroka bakın. Kanala ki zaroka bakın. O dikarin bu kanala zaroka dve demede de dünyaya da ego her izede peretenin kanalı zaroka. Çuma kanalı zaroka? Çünkü geçen bu evoji usaya begoman ego zaruyor hay. Yek saliya kadar iPhone gırtıya da spoda olsa video beteni. Çi reklam te peşe pelet ki, çi reklam te peşe pelet ki. Xodiye wan videoya zaroka Habib Xeyra kaçamı zengin buna. Yani jberveye ki qat hoş veya netirsin. Hun dikarin brasti gelek tişta bakın. Bila gelek kanalı ve habin, bila gelek videoyun cuda habin eve ne mühime. Ha vakti govarek şukara dit ve çahıvne hedi profesyonel bakın. İro televizyon jumra teklif atayım da bevara bmara kar bakın. Beri sem ha haya televizyona jmutun bu. Çima çünkü videoyu xabaş çedikim. Pevistiyamıcım televizyona namayiş ko. Hatta nahavun kude bun hayran. Na pevistiyam peni nevaya şirkete ki mini haya aziz YouTuber'e kar dikim. Tamam tu pere mi kazaj ne kiriye, rastıcım kazaj ne kiriye. Me nezike $10 adı değil mi? Biz ya her izlede meha avul bu €20 bu. Le naha
her ku videomu zêde dibin kanal pêş dikeve pere jî werin lê min jî 1000 abone xwe destpêkê kirîn yanî got hêviya Kurda bin walayî di nava salekê salek û nîvê de kes nabe abone ji ber wê yekê ew taybetmendiya Kurda heye temaşa dikin kêfa jî jeretê lê nabin abone ya ama pêlê jî ka ya ama pêleke qevetçi be yanî yani telet mezene video kêfayê gelek jeretê ji şaniyê malbatê hemû jî dide lê qet te cara bêje bibe abone jî wê ya hele kat derbas bik temaşa bike xelas ji ber wê yekê ew qonaxa kanala we ya merhela ew merhela testê hûn bi çi rengî derbas dikin bikin bi hîla dibe bi dereva dibe bi çi dibe hema bidin destê zaroka bê vê videoya min meyzîne hema linkê bişîne ji mirovê xwe re bila ji xwe re videoya meyzîn bila vekirî bin video û mitbaxê de ji xwe re tiştekî çê dikin bila videoya we pay hevdû biçerixin ji xwe telefona we vekiriye ma xisara we jê nîne ji ber vê yekê rica dikim bi taybet jî kê ew kesê ku piçekî dua de derûnê wa de huner heyî zimanê wa yê Kurdiyê şîrîn xweş hewl bidin ku hûn kanalê xwe YouTubeê vekin û carek berî yani keliyek berî keliyekê hûn êdî têkevin nav vê bazarê de mesele ne tenê ticaret e lê hûn dikarin pera jî jê qezanc kirin YouTube ne nankör e YouTube li gor statîstîka diçe YouTube nabêje ya de kêfa min ji vî re nehat ez pera nadime weke Kurda nîne yani yê Kurda piçekî wisa ye yani kêfa min ji vî re nehat gotinê vî re nehat cehenema wî kirî tavê jî aliyekî YouTube veya nake YouTube li gorî mantıqa kompütere bilgisayara kompüterekê li gorî vêne hereket dike meyzênê çi qas te ket daye kedata ev qasa tamam vî camerî gelekî ket daye ez jî êdî arî bikim ez êdî kanala wî derxime pêş ez li videoya xwe dinerim li hejmarên videoya xwe statîstîkê wana ka gozkarim ez pêşanî we jî bidim 125 videoya min YouTubeê derxistiye pêş 125 kekê hêja te arîkariyê dide ji bo her kesî her bijî işlera her bijî kekê hêja çanda Kurdan dibêje dibe ku arîkarî bixwaze ez hertim dibime arîkar lê ez ê tiştekî dî divir de bêjim tenê bi mantiqê xizmetkariya Kurdî kanala birêve nebin bila profesyonel be yani niha gelek jê dibêjin mesele divir de jî pirs hate kirin çima Kurd temaşa nakin eger kanalat da eger kapağı videoya da balavi insanı nekşine hakivi insanı heye temaşa nek tenej bergo Kurda bila neye kanalat deve tiji mantıqi reklam yapacaki bağlime ev insanı go telefon de deste o kanala YouTube breve dibe de haman deme de rojname vanaka deve txwa rojname van bibine deve txwa grafik dizayner bibine deve txwa naqşesaz bibine وقتی گفت دوید تو خواه کی انسان کی رکلام جی یک کاری رکلامی بکی ببینه اگر تو بسپوری کار نکی حقی کرده های تماشای ویدیوی تنک اگر برگی تا نباش بی که ولاد بخیراتی سر شاوا اگر تو بخواه بسپوری تب نگری ویدیوی خود باش آماده نکی برگی تا نباش بی bana insana nekşeni tenej boy kurdbuni temaşa az nakim yani az bu nakim az çima benim kanala tiştek bala mı nakşeni ki yani tiştek verem jul neviyete te aziyet neditiyete te tam neditiyet tam neditiya az çima benim videoya tamam tenej bergot Kurdiyasta temaşa bu camerek 5-6 insan de grubavi Facebook edene her roj nivise ki nivise u dijuna de dijuna جمرة دنویسه دبی وان انسانی بغیرت وان انسانی ادبی چی باید بیاو نویسه من نعجبینم کرو نه از رنگی تدبینم از نعجبینم از چی نویسه تا چاو عجبینم yani tenej boy got tiştekî ser Kurda dinvîsê mirov nemecbûrin te biacibin ev mantiqî kevine yani erê em Kurdin em xizmeta Kurda dikin em ji bo Kurdîtiyê vê dikin lê ji xwe û insanî guhatiye grûbata te şopîne ji xwe Kurda ji bo Kurdbûnê hatiye lê nemecbûr e her roj tiştê gotin ser siyaseta dinyayê dinvîsê bixwîne nemecbûr e sûretekî jî bavêjiye la hema sûretê kûçikekî bavêjiye de yani sûretê kûçikekî bavêjiye an jî kûçik nebûye keçikekê bavêjiye ka helet acibînin ne acibîn ama 24 saata têwisa tiştên pir giran tiştê pir ciddî tiştê ku qet bala mirova nakşênin êdî mejiyê insana jî giran dibe yani ji ber vê yekê dinya ne dinyaya tenê bi hesta bimeşê
به پسیکولوژی دمشه ایرو فیسبوک ببورن از پر زیاده داخل که شاین تو بخواد تشتکی بجید کاری بجه ها از كتبه نافذة لا اول اخاف نخاف اول بشتغل از ديف ترى بيشم باشا انها فيسبوك از ركلامه ددم فيسبوك از بجم از خوازم ركلامه بدم از وينه کی باردكم جبو ركلامه فيسبوك دبجم دبي جرافيكات نباشا دبس قبول ناكم قالت نرم چما نباشا دبي صدي هشتي رسم بي وينه بي صدي 20 نویس بي دبي نویس زياده دبي جرافيكات ده نویس زياده مقاواتش که هزار گوت چاندا کردن گرافیکات ده نویس پرن نه فیسبوک ویا قبول ناکه مثلا دماز رکلامه کی به پراد دم فیسبوک ویا قبول ناکه چما چونکی به بلا وینه صدی هشته وینه به یعنی دنیا لسر وینه دنیا لسر دیمنه تچقاس تشتی خوش بنویسجی تچقاس تشتی باش بنویسجی تسر شهیداجی بنویسه تسر کردستانی جی بنویسه اگر بالا مروه نکشنه مروه ناخین و او مروه گو ناخین نتاوان بارم تو گونه هیوانینه یعنی دوید تشتی بالکش بن ام کاری گرافیکی را مجول بن ام کاری ویدیو را مجول بن یوتیوب بخوش سری حتی بنی ویدیو همی گرافیکا ها تکس جی پیوسته بگومان تکس جبوی جیر ویدیو جبوی ناوا ویدیو جبوی ناواروکا ویدیو تکس پیوسته لسر برگاجی تیپوگرافی یعنی تسیرا تکسته بگومان گلکی هیا لی دویم گرانی بدن دیمن بله که مووی ورد کات تجی نرینه خود مرا پار و بکه بلا بکه برا امجی تشنا جتهیم ببن اگر کرم بخوازه کرم که ورا تولی برنامه با بگو من امج بویگو هیم ببن ام هاتنه برا لگو ام کوم نبن ام هین نابن که شاهین کرم من تخواست تشتكي بيجن بس تقريبا تلسرع خفي تاقود من يقول جبرت شكو دسبيكة تاقود تبو كانالي بلاتفورمي دي سوشال ميديا نهو قاسي في دعوة هاي وك فيسبوك بيتش اگر پر مازن ببن هيا پر مازن ببن هيا بيجن 3000 شوبينري تهبي وش اخي فيسبوك براد ديتا فيجا يا من السرش تفكرين جبلي فيسبوك او برا بدن تنها سر ام بيجم يوتيوب بلاتفورمات سركه شتا اتفكريم ان مبهيستي از بري چند ساله كي البروغرام كازانيگه كي ده اوج علاقه وش پیشکتنا فکر سوشال ميديا هبو چا خاطر ده پیش بخيت كانال کا خدا كي دور ده جمل هات گوتنان فير بم چه كنا چه پلاتفورما هي بلا كانالات السر هبه كانالات تجبر جارت لينكا خلور بلاف بك مثلا كانالات يا امبيجن كورت سر فيسبوك جي سر سناب شات انستغرام حميده راها جبر خلق برياوي ورن بكافنتي ده عند او وقت ريا هري باش بو بيشكتنا كانالك سر يوتيوب امبيجن مثلا لفتت بيجن هافجا مشتبهيست يوتيوب بزان بأوج دركا دي هاتنا كيمتر هرادي وكو كسي دركا بي لا je TikTok'e كيم ددي je Facebook'e je TikTok'e زيادتر ددي je WhatsApp'e زيادتر ددي از نابم جدور كدي گووري پرا كيم ددي je TikTok'e كيم ددي اره çünkü temaşavanın TikTok'e بچكيدي جدانا يعني صنفك ديا يعني كذا تينيجر كذا بعمر كتشكن بهتر هنا كي مسألة أوى يعني يوتيوب يجبر وينها alternatifة كي تيك توك درخست شورتس سيستما شورتس درخست يا فيديوين كن بري دقيقي ودريشكي بالتلفون أخذ كاري بقري لما قلت تلفونات فيديوهات دقيقة كم تربو وينها وكي شورتس قبول دكي ودخلنا برنامج أخذ شورتس ده يوتيوب هذا alternatif نمبر تيك توك درخست أساس يعني تشتغل سوازم حتى قلت بگو من رو پله فیسبوک تویتر اینستاگرام لازم لش بگو ویدیو خود وادرا ده لینکا بنا بکی درجه کا بنا بکی نگوت ویدیو بنا بکی جر پرانیا ملت ما چوا دکن ویدیو خو بنا بکن فیسبوک ده direkt ویدیو کاوجنه دما گوت او ویدیو اوت فیسبوک تفیدا اشترا نامنه ناره لدویت وک گروبه خو آوا بکی نه ام گروبه من فیسبوک از باورم نزدیک تب گروب و روپل تب ده نزدیک 5 روپله من انا yani نزدیکی 20 grup تنه من
از آدمینم 20 گروه گو از آدمینه و همه زمان کردیه روشنبیرین کردن گروه مازنن جیبانه از درجه که خو لینکی خو تاویج موادرش خو و بخیره فیسبوک از کانال خو پیشتر لی از ویدیو تجاره راست ناویج میده چون تفیداویتون yani أنا برنامج بزندية دنابات دقيقة يعني زندي هشت كاس نه كاس تماشا دكن قمت فيسبوك إذا بلعب كربانة بلكن هابو با 1000 كاس أما تفيداوي جمرانينة يعني زي 1000 كاس تماشا بكي شو بكن يعني ملات شخو عاد زي شخو رون ما بنر عاوز أنا كاس تبليت بين كاس تشكيل عجبني أنا كاس تشتكي بيجي نحوجه بلا إنسان يقول بيويستا إنسان يقول بالا يبكشين بلا وري تماشا بكي وفيديو يوتيوب يدجي بمني از لینکای دیسه بلاف کسی بخوازه وری تبلیغ بی. محمد اکنجی پرسید توییتر شوه جبوی کت لینکی ویدیو خب بلاف که توییتر باشه. هنده کس بوده توییتر جی ایدی به 10,000 abone و آنها هنه او پراجیت کارم کازنش کن بگوما او جی پلاتفورم کی دیتره لی او ایدی گریدای زوقا وای هنده جی تنه توییتر را موجود بود. کاری ویدیویی وقتی کاری تلویزیونی مرد کاری یوتیوب و تلویزیونی کاری بله که شاین گوتنا تبری ببورم برسوات دا نه اره او بپرسان تا برسوان دا پرسان بس او بمخواست از وقت پرس آن وقت بینی بیشم تشتال جم خواب اسوات تا جمره تا تزلال کرد چه جبر چه سببیت چیه تچما ویچ تید بیشی بله yani tu derfetê te bi rastî duwarê ziman duwarê hizir duwarê fikir de heye bu kanalê YouTube'ê vekirin yani ne tiştekî wiha jî heye mesela min ev kanala xwe 2007 vekir bû ji xwe YouTube hingî nû da hat hesibandin pir belav jî nebûbû min diçû min tirozî encûr dikşandin min davetî min hema çi didît min davet te YouTube'ê min videoya dikşandin wê demê pere jî dida YouTube'ê tu şertekî xwe tu nebû tu astengî nebû şertê abona nebû şertê temaşekirinê nebû pere jî dida lê wek holekî bazirganî min hiç nefikirîn Bak, torbendeki civaki bu, meşhur video katede. İşte hanek mebelav dikirin. Leidi dem kete navbere de paşe mazım bu YouTube bu hoji edi bu vakit televizyonu ki ha derse YouTube'e ten daim. Yani YouTube ne tane kanala ki okey YouTube ceki perverdeji. Algoritma YouTube'e fer bebe, sistema YouTube'e fer bebe, kare gelek tutar YouTube'e ki. Vak mı god çend kurd hana yani. Hana kurde go brasi diyal de xopeş xısna hana. لما خابن مهين كسك ندي تيجو روني وفكرة خبلاك بيجي يا بلا كرد ما يديترجي هين ببن يوتيوب استوديو ما كسك ور هين ندي يعني يوتيوبرين كبر مزم بنا تكلي بوارا كسن كاري داينجي حتى از قنالي واد عجبنم از لينكي وا بلا فكر من روجه كمنيت يكس لينكا مش بلا يعني قنالا ما عجبان دي پر زيده دنابه هوايه كي دي تلنا في شاشه منطقي شاشه ما يوتيوب بي نابن مليونير لي اگر كاركي بكم بي بمن مليونير جا نشر ما يعني ام بكاري كردواري برا قزنج بكم تشتكي جلكي باشا ام نه سياست وانن هرم برا بدزن انجي ام شر بكن ام تشتكي دي بكن هندك هنا تنب نابي كردونه سختكاريه دك اما ام تشتكي وها ناكي يعني ام ايرو ورگرك ايرو يكي كردي زمانه كردي ورگره بكي برا قزنج بكي افسر بلنديه کا یکی کتابه که کردی بنویسه کتابه خو بفروشه افسر بلندیه که جو امید قناه خود یا کردی تیوی ده هفتیا پیش نو پیدا امید سر پرتوکه کردی جی ویدیو از آماده بکم و به ریکا و ویدیو امید پرتوکه کردی جی بفروشه yani اول نتشتکی خرابه بله که شاین پس اگه تالیش بکم اول مالا دعوا تفتش یا تجی گلکس پاس تلفینم من مبری اول وقت بیش ساله که مدهنا خدایی در سر یوتیوب گله کانال نوید بم چرنگی کانال او خود تشتک وقت بیش کانتنت و تشت او خود چه بکن نینه چه دکن ج کانالی دی مثلا کانال هنه گله کی ناس کرینه به 100,000 میلیون 10 میلیون و ابونات کن ویدیو نوای گله کی ناس کریتین بس سر کانال خو بلاف دکن و بنرا داينين يعني ابناء ما في هنا في كنالي ومش جموا يعني جبر آلي قانوني في تعدارين الوانوي كرن يعني وقت دستيك جبرت قنالك كنالك يبدا بيش خصتن تتعود تشتي والف تشيل سيرفيت بيش بشرا فيجا
تشتا سر كيف خوش عول كنال غريب تشتا بينه بله. نابي ديوانو بشرة تبجا هناك شي بين سيرات بكن بله. ابونه تشتي خوات انترفيو ابكي تسر چانده تسر بله. موسيقى انسر فكر فلسفه خاطر تشتغل بله نهاج بوي كتوي مرحله درباس كي مقاوا دي قلت هر تشت مباحه يعني تشت كي بقى يعني حتى قنالات روني حتى قنالات وي 1000 ابوني درباس كي 4000 ساعتي درباس كي قنالات بكي بنا بازار ده هر تشت سربست ليه تشتكي ديها يعني يك دما قلت فيديوش دبر كي دي بين دويت بالا خو بدي مجرد تليف النبي دوي اصلنگيه كي ما في بارستنه تو نبي اگر فيديو كي بين ويوتيوب تهشيار بكي دناف قنالات ده جهه هشيار کرنه هبه يوتيوب ما في اوي نادته ما في رقم نادته وشاخي دويت هيج وينا هبه جبروي كي فيديو كي تني بينا لي دوي ما في بارستنه تو نبي ما في تليف تو نبي جبركو اوي خساري بده قنالات احتمال هاي قنالات بيغرتنجي نا عندك جيت شدكن كاري واحد بلكي بكردي جي نظام يا بعربي يا بتركي دجي عندكن اما تلد مزين موسيقى كردي هم كرنا ليستيك الجم خو بشكل كدي جرافيكا وغهرتنا وانينا هم كوم كرنا ساعات بد ساعات موسيقى كردي لدخي وجوينا برا قزجدك يعني اگر يوتيوب تشتكي جواره نبجي اري برا قزجدك لوكي ديتر ت فيزيونك وات ميسيونك وانينا جو بيج والله مي چاندا کردی پیش بخون آن قنالا خو پیش بخون تشتی که وای وسطونه او موسیقی عربی جی پراقزش دکن موسیقی کردی جی پراقزش دکن یعنی لیش بو گفت قنالا خو پیش بخید چه برهف دکی بو دست بک بک یعنی او نه پروبلمه تدکاری قنالا خو به هر شی وای پیش بخید به هر رنگی تدکاری پیش بخید لی تشتی که دیجی اشتره بیجم جبوی دست بک گوستیله کی تهبه دیسه قنالات اوی بهتر پیش کوی تمام تچقاسی بوی دست بکت اک بگیشی یعنی سر یک مجاره بسکنی سر مجاره که تنی تو دوی مجاره ده خور بکی وی قنالات بهتر پیش کوی لی اول نشرطه مثلا گلک اجمره جی گود سر یک مجاره بچه نا من پیشی ویدیوین پر دجوارین سیاسی بلاف کرد پر هف پیوینین سیاسی بلاف کرد نه مهمه چون کرد بخور سیاسی نه یعنی از تنه چانده هنری ناکم کی از بخواه هبونا من مجارک سیاسیه جبروی کردین آلیگری همو پارتیا من آنینه کانالا خواه مگو بلا دیجی هفدو بافن تشتک نابی بلا کرد لپیش هفدو بافن نپشت هفدو ده خساره اینینه منطقه که منیو صاحبو من هینا جز هف پیوین سیاسی پیک دیدم من هف پیوین سر کلپورا کردی سر چاندو هنرا کردی جی براف کرد هف پیوین تکنیک برنامه تکنیک من ویدیوی سر تکنیک ما آماده کرد از هینا جی سر کار دکم از دخوازم لسر زانسته لسر تکنیک ویدیو بلام یعنی نه مهمت سر یک قلمه بچه سر یک مجاره بچه لی اگر دسته ده مجارک هبه و تو بجه از ویدو بسپورم از کارم صد ویدیوی سر وی مجاره آماده کم بگو من اوی باشتر زودتر پیش بکوی چونکه یوتیوب و چاخه مجارات دگری و مجارات تنه ایدت در دخیه پیش یعنی جبر و یکیجی دست پیکا قنالا خدا پر نکه و گمانه که اوسا ده گلو از چاو قنال پیش بخون بدمن آس کرنه حتی توی 1000 ابونه و 4000 ساعتی در باس نکه جخو یوتیوب قنالات در ناخی پیش ویدیوی تا گله کی باشی بلوانه در ناخی پیش کنگی گوتا او قناخ در باس کر ویدیوی تا خراب جی بن در ناخی پیش هره بارم خود سر تلفن دستات چه دکم لیزه چاوت کرم سر تلفن باشتر خو پیش بخم که ولاد بازیدی قنالاتا پیش دکوی تو هلبستا دو بجه ام قنالا که ولاد وکن ولاد بازیدی قنالاتا بلرن که ولاد که شاید تشتکی دی تو بجه همه امتکارم صحبت بکن والله تشتاق تشك بالام ده بيش بيرام چون ها بجمله بس تشتاق اولي از جام خوابش منين يعني تشتاق تنكينج بغازي قناه ذكي يعني تشتكي دس بيبكي امي بخير اريكاريا هقول بكن يعني ام نفر بسبورن اجي نو اوستا يوتيوب ما اجي قبيش اللي امي بهفدو بيش بخن نخواز بخون نبسبورم يعني
صعب سپاس هاد میرم متخصص بس بيجم اريتا تاغو نا شرطة تمجاركة تتهني هبي مثلا جمتة تسرقرة تشتبلات كي بس دیساج از بیدم دیسا تشتكى هفباش نقبا حميم جاريتا ده رنگيتا تويت تشيت كي فاتشتا بله زمانه كردية افجي تشتكى سر يوتيوب يعني ناك قال لك هنا يوتيوبرين بجن كرد قال لك هناش برويك اوجي تتكارب بحسبيني وقت تقريبا تشتكى هفباش نقبا ده مجار دونك ده هف بله اري بله او نها لانها من سببك ومن ناوی قنالی گوهرچی اب و استخوازم ایدی چند کسی دیجی باشتر بکن نه قلت بيجي از خوازم تبلي قنالات بم قنال كدي فنك از كرم كوره بك يعني از خوازم به قنالي بكم قناله كي هبش من جبروي ناوي يجي بارد كي يجل اصلا مثلا لسر نافداري كرد فريكي يوسف وينا فند تكست جوي حاضر كر تاني مونتاج و ديزاين و بلاف كرناوي مكر اماده كرناوينا كي قيسو هيا نهم بهفدوره كار دكن اوجي مثلا چیروکا اوینه خوند ویدیویک سر اوینداری هبو من او آماده کرد وینا خوند از خوازم کو قناله بکم قناله کی گشتی از خوازم ایدی تنه از نبم اگر هاتنیک پریک جوری جیم دابش بکن yani az bu hoş bana lazım Armancamı birasti ne Armancaki aboriya çünkü az kari ticari dikim jukwa az kari hoy reklam edikim az peri hoşu edire distenim li eğer hendek hebin kesin hebin buxazın tevli ve kanalı bibindam kanalı master bıkın u peş bıkın az bu vanajı vekiriye kanal yani jber ve ki min heneki ev roş guhert yani ne vakit beriya az fazla kanal ve kanal ki geçti evet na kanala keki velat bazidi jxwa büreci axifi bun heneki ويجي قنالا وينا بري دروجا كتا قناخ ركلامه يعني او 1000 abone 4000 saat tamam kirin me arikariya ويجي kir ام دخوازن arikariya hemi kanalê Kurdî bikin ego brastî pêwistiya xwe heye lê kekê welat tiştên baş berhev dike helbesta dixwîne dengê wî jî xweş e kêfan ji dengê wî re tê rastî hûn jî dikarin bişopînin ez bûma abonê wî na lêzê bi navekê dî jî bûma شوف ده بعضنا ناوي ما يقول يعني أما كوجان كيف ما هذا ما يقول بناهم بني أبي باشي برفره لي بنرم ده باشا كي هيجا أقري بدي جديد خوازن تبليجي بب أزي باشا كيشا قالك صاوبي قالك سباس كيف خوش بو بخير أجر نيته كي توصل شيء بو هزري كي توصل فكرنا قناه شيء بو هاريكاري هفدو بك والله دلي مدهات تشتكوالي تسري مدهات خوازم تشتكوالي بكم و بس ما انا بس اشتيت بينم حميه از ابوناتكم وامي هكاتش برسن هابن از اشترى بن فيسم و تشنوالي ام بدي كاربن علي كاريا انا بخير امي بنا هاريكاري يعني تشبه يسبك جرافيك تبي وكي دي بو هم هارتشتي هم كارن هاريكاري هفدو بك gelek sağ ol. Sağ ol, gerek spas. Gelek sağ ol. Kırmış. Şev baş serseri. Şev baş. Beli hejayan ha demama saate ku 20 dakika çebu bıçaki derece kiriyor rastı. Le az bağırım baş derbas. Bu az xwazim var ser hendek tiştê dîtir jî çend gotna bêjim eger pirsê we hebin bikin çend tiştên dîtir هنا إيكم متخصص از قال ينابكم نها يا هري جرين از دخوازم جوارا بيجم او كسيغو دخوازم كانالين يوتيوب وكن بطيبت جبوي وانا بيجم خوشبو مجاري نترسينن ونهرن جي يكي جو قنالا خو هيرا بفرسن yani begoman mesela ki heja goz arikariye herkesi dikim Malawi ava legal kes arikariye nakın ve çişlere bejin ve betişteki pır zahmete dezce bukara yani ev mantığı peşi despeki eva le nekevne navatırsaki vada hund dikarin hüner adı nava xoda
پیشید یوتیوب ده بجربین اگر اون دخوازن براستی دما پیش ده دناو فیلم ده جی بگیرن اگر اون دخوازن رژیسوری بکن اون دخوازن لیستیکوانی فیلم بکن اون دخوازن هلوستا بخوین تماشاوان نجا ببورن کشه نوها تکنیکی چه دبن ام راست بکن اره اکویا مخلاص بو ما باش از باورم نه باش بله ببورن ور چند ثانیه کی قطبو بطاریا شحنه kamera مخلاص بو بله املکی داره مابون ده مجارا وکرنا کانال یوتیوب ده لسروی مجاره اگر نیته کی و هزره کی و هبه هون بخوازم خو پیش بخن ده مجاره کی ده ده چه مجاره ده بی بلا بله به ویدیو آرته کلیه خو هبه و شاخی تبلی یوتیوب بن خود ویدره ده پیشی بجرمه پیشی هیم ببن لپیش کامرای باف دما کو من نو دست بکری مگله کی زحمتی بکشام از دکت به تلاش ده او کی نه اگر کامرام کار نکی اگر لامپا کیم به روناهی کیم به اگر دنگی من باش به میکروفونا من باش به وان گومانا و مدست بکر لین ها من کی دی راحت ام ایدی دکارن لپیش کامرای بافن ام ایدی دکارن د سیمرو و بین جم هفدو بافن تتکلیا ونا به تمن من رتنه انجی ببورن به آزمونا منی بهوری رتنه تکلیا ونا راست به آزمونا منی یوتیوب ره جبر وی که اگر اون حز دکن تشتکی بکن اگر اون حز بکن تشتکی بکن اون دکارن یوتیوب ده خب بجربین گلک سپاس که صالح اصلان بخیراتی جبر وی که پیشنیارم به جوارا اوه ویرک بن لهمبر وی کاری ویرک بن و براستی جی بطیبت کسین کل باکوری کردستان جیان دکن هول بدن به تلفون خو قناه خو یوتیوب وکن به تلفون خو ویدیو تومار بکن و بلا بکن براستی بجم دمکی کنده ونه ببینیم کو درفته کی پرمازن جوارا و بویا اگر اون توربندین جواکی بکارتینن اون جخو کده کدن اف كد جكي سواد شيء ون ازيتك بينن تعبك بينن واف تعبا وجي فالا تشي جبروي كي مادام ون ازيتك بينن مادام ون هم 24 ساعه صار توربندن جواكينا ويش اخي تشتكي بافرين هول بدن تشتكي بافرين وتشتك نكاري اگر قالك بيرك لغنده وهب بچن وي قالي وي بيري بكشن بير بافن ازمونا جيانا وي انجيا وينا بخم بلغه ود يوتيوب ده بوشين هم وکی آرشیوکی کردی چه ببی هم جی وی خدمتکی و بو زمان کردی چه ببی هم جی احتمال های اون دکارن او درفت های سودکی دارایی پری جوار بگرن که ممد اکنجی کلجانی به هر کسی را شد بی اگر اون دکتربندن جواکی ده ویدیویی کی زندی دما اون فیسبوک ده ویدیویی کی زندی چه دکن کلجانی و ناگری لدما اون تینه پیش کامرای اون دخوازن یوتیوب ده تشتکی به تکوس تشتکی بریک و پیک بینن وی چاقی کلجانی و دگری جویناجی خو نترسین اول دمکی کنده درباست بی اون هند بن اون فرد بن ایدی هر کوچو و نه بکاربن بسپوری کاری خو بریو ببن گلک تشتهنا لسر یوتیوب تشتین کو براستی مدخواست از بیجم لی یک دو برادری ما بشتار بونم بواره جاخفین کیف خوش بون به بشتار بونه وانا براستی مدخواست هم بهتر ام بکارم زندی تبلی ببن لی امی برنامه وی رنگی جارجانا پیک بین از نخوازم پر دریجی ببی جبر کو اف ویدیوی تومار ببی کسی کو تماشا دکن بلا ایدی عاجز نبن جارا تشتی داوی گو از بوی مجارا یوتیوب بیجم ویدیوین من ین لسری پیشخستنا یوتیوب هنا از حاز دکن وان ویدیونا تماشا بکن دوی دریده قنالک یوتیوب چاوا بده بی
ویدیویک به تکوزی باشی چاواتی تی بلاف کرن چاواتی بار کرن لسر وانا من ویدیو آماده کرن از حز دکم وانا جی تماشا بکن ده پلی لیستا کانالا کورتی تیوی ده پلی لیستا یوتیوب هیا دویدره ده 4-5 ویدیو مهنا اکو لسر یوتیوب اون وانا تماشا بکن پرسین وایی کو هیجی مونه دوراده برسوی وانا ببینن بگمان reklam derdikevê reklam ne tiştekî xirab e lê bila derbas bivê ez hez dikim zû derbas bê destkarin pêşanî we bidim lê vîdyona hûn dikarin va vîdyona divê de temaşa bikin belê temaşevanên hêja gelek spas ji bo temaşekirina we û we wext veqetan eger pirsên we hebin li ser mijara YouTubeê pêştebirina YouTubeê hûn dikarin bipirsin em ê alîkariya bikin wek min got bi taybet jî ew kanalê ku vê demê 1000 abone derbas nekiri و 4000 saate xwe tamam nekiri eger hûn naxwazin pir zêde eziyetê bibînin tabî bibînin em dikarin rêkekê ji we re jî bibînin ew alîka bi taybetê gol Ewropa jiyan dikin eger rêkek nebê werin em ji bo we kanala we bi pera bêguman derbas bikin lê ew perê got hûn bidin kanalekî yekî li Kurdistanê jiyan dik em ê kanala wî jî bi xêra kanala we پیش بخن تو مجاره کی می تجاری دوی مجاره ده تونه گلک سپاس جبوی تماشا کرنا و بمینن خوشیه ده بله تماشاوانی جاتشته که اون بیجن هبی که شاهین مالتا و سپاس دکم اگر تشته که اون بیجن تونه بی از خاطر خوش و بخوازم باشا شباب مینی خوش بمینن دخیر و خوشیه ده دما پیشتا بخیر امه هینا برنامه باشتر جبوی و پیک بینن دم باش بخیر بچن